Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi video. U današnjem videu snimamo vam BMW-a E38 kojeg smo snimali prije 1,5 godinu dana, koji je bio onako u, ajmo reći, derutnom stanju. Ali u današnjem videu budete vidjeli kako to sve izgleda. E sad kad ste na intro vidjeli kako auto izgleda, otprilike, sad ćemo prijeći sve što je rađeno na autu i pokazat ću vam cijeli auto u krug, s obzirom da ko nije pogledao prvi video, pogledajte prvi video pa ćete vidjeti u kakvom je stanju auto bio i u kakvom je sad. Ajmo. Znači, auto je prelakiran u zadnjih 3 mjeseca cijeli. Stavit ćemo na video, ćete vidjeti ko je radio i sve, reći ćemo i cijenu i sve. Znači, cijeli je prelakiran, stavljen je prednji Alpina lip, stavljen je novi prag, znači i lijevi i onaj tamo desni prag je isto novi. Onda lakirano je, ovi dijelovi su lakirani, mislim otprilike cijeli auto je prelakiran. Ima dijelova koji nisu, na primjer ovaj tu dio nije lakiran. Tu će vjerojatno ići one folije. Na primjer ovo je isto lakirano, ona tam strana je lakirana. Uglavnom sve na auto je lakirano. Što se tiče dijelova nekih, prednji branik je isto novi, pošto onaj stari je bio potrgan, pošto sam ga ja manje više potrgao. Onda imamo nove zadnje štopke, zato što one štopke sa starog videa znate i sami kako su bile. Imamo branik, mislim da čak nije išao novi, stari je branik, ali se morao dosta kitati u ovom tu dijelu zato što je imao one recke pukotine i šta ja znam. Nije pukotine, nego one recke, pa nije moglo to biti kak treba, pa se branik morao dosta i kitati. Što se tiče felge, znam da će biti odmah komentara mijenjaj felge, pošto takve komentare stalno dobijam, zamijenit ćemo felge. Ali mislim ovo su original felge, tako da i pašu na auto, nije sad neka bijeda od felgi, normalno su felge 16 cola. Imamo 18 cola, doma sam treba nabaviti gume. Šta vam još mogu tu reći? Znači u zadnjem videu ja mislim da čak nije ni motor radio dobro kak treba, jer nisu bile brtve zamijenjene i šta ja znam šta sve ne. Sad ću malo pokazati i motorni prostor pa da vidite samo brzinski kako to izgleda. Motorni prostor inače još nije završen do kraja, jer ovo treba isto prefarbati. Meni inače paše ova zlatna boja uz bijelu boju, zato je ta zlatna boja tu. Ima puno ovih smrdljivih Martina, ali dobro, nema veze. Zadnji put nije bilo ni poklopca, ovdje se boja ljuštila. Uglavnom, manje više tu sad sve novo, osim što treba ove farove mijenjati. Ovdje imamo sočiva, ali ta sočiva su otišla skroz, da ne kažem kuda. I unutra su LED, inače su halogen farovi sa sočivima, ali sam ubacio LED pošto ima sočiva, pa onda i taj LED ima crtu. Tako da ne razbacuje svuda, ali svejedno ta sočiva su, da ne kažem gdje. Tako da imamo doma Xenon farove na kojima su isto sočiva loša, ali se naručio druga, pa ćemo onda napraviti video gdje ćemo ubacivati ta druga sočiva i staviti te farove na auto. E sad, u prošlom videu isto sjećate se da, ko je pogledao prošli video, ko nije pogledat će, je ovo tu bilo sve, uopće nije bilo ove oplate, sad imamo oplatu. Sve ove lajsne su nam manje više čitave. Neke su malo iskrivljene, ali te lajsne dosta koštaju i nemam druge lajsne, pa evo tak je kak je trenutno. Inače što se tiče lakiranja, auto je stvarno perfektno odrađen, nemam
jednu zamjerku nemam na lakiranje, stvarno je ispao je perfektno. Platili jesmo, ne mogu reći da nismo platili, hvala Bogu. Inače, uzeli smo bili još jedan auto ovakav za dijelove jer nam je trebao, ovog nismo mogli složiti. Nismo ga mogli jednostavno složiti bez još jednog auta za dijelove zato što nije bilo moguće, jednostavno auto je bio u jako lošem stanju. Iz tog drugog auta prebacili smo siceve, oplate, volan je čak iz jednog trećeg auta kojeg smo isto uzeli za dijelove, zapravo iz E39, ali paše na šerafu ovdje zato što je prije redizajna. Tako da je volan pasao, sicevi su u odličnom stanju, električni. Znači sve elektrika, žao mi je što nisu komfort sicevi ili kontur. Ovdje su malo dobili, ali to se može možda i prefarbati, tako da to će trebati napraviti u skorije vrijeme prije nego što pukne ili nešto slično. Što se tiče ovog sveg ostalog, sjećate se da su prije su one bile tapacirane. Bile su tapacirane zato što su bile ružne. Ove su tamnije, one su bile narandžaste i samo iz tog razloga su bile pretapecirane. E sad, inače ovdje nije bio ni ovaj telefon, to je isto iz ovog drugog auta. Sve radi. Čak i telefon nije bio radio kad smo ga ubacili, ali malo smo lemili i sad on radi, može se izvati. Treba samo antenu staviti. U sad su ugrađeni ovi ringovi, koje je vrlo lako ugraditi. To možemo isto jedan video napraviti ako nekog zanima. Grijanje sjedala još uvijek nije osposobljeno. Treba ožičenje napraviti do sjedala. Inače tipke su ispravne. Cup holder baš i nije ispravan, ali evo, ide van, ide unutra. Inače ni ne znam kako bi taj cup holder trebao stajati, ali evo znam da ova tu ide skroz dolje i jednostavno to ne valja. A mislim da ni na jednom skoro BMW-u cup holderi ti prednji ne valjaju. Kožne oplate, tu, iza. Sad ćemo otići sjesti iza da vidimo kako to izgleda. Uglavnom, manje više, trenutno je sve ispravno. Osim, na primjer ova tu strana puše toplo, a ova puše normalno kako namjestite tu na. To je zato zbog jednog ventila ispod haube koji, trenutno mi se ne mijenja. Jednak ide zima pa će biti toplo u autu. Kad puše toplo, logično. Ovaj tu dio, vjerovatno se sjećate iz prošlog videa, falio je ovaj držač za radio. Radio je bio potrgan. Ovaj čak, ako se ne varam, i rade kazete. Sad ćemo vidjeti na brzinu. Valja. Radilo je. Evo ga tape error. Dobro, možda je lošija kazeta. Možda. Aha. Da. Ostali su neki Turci tu unutra. Krov još uvijek nismo napravili. Ne budemo ga ni radili dok se ne krene ovo dalje odljepljivati, jer nema mi smisla sad skidati cijeli krov i raditi si posla bez veze. Dobro je tako kako je trenutno. To radi isto i na onoj strani, ista stvar. Sad idemo iza. Znači iza ista stvar, nove lajsne oplate, sicevi, nije više ona užasna. Nije više ona užasna boja siceva, ona plavkasta, siva, ne znam ni kakva je to bila boja, užas, blagi užas. Naslon za ruku, normalno. Dobro, to ima svaki, to nije neka. Ovo sam ja stavio u auto jer smo išli na put bili. Išli smo testirati auto, malo ćemo više o tome ispričati. Imamo ovaj transmitter zato što od transmitera treba uvijek Bluetooth. Bluetooth za slušati muziku, cup holder je ovdje. Ovi su ispravni ako se ne varam, da. Oni se lijepo sklapaju i rasklapaju, treba samo malo možda podmazati. Ne koriste se pa eto zato.
Čim evo drugi put, treći već izlaze normalno. Osim što škripucka malo, ali ništa strašno. Što se tiče auta i koliko smo se vozili. Znači prije nek što je auto bio rađen, prije nek što je lakiran, vozili smo se tu lokalno i tu je uvijek bio neki kvar, uvijek je nešto, mislim, kvar. Uvijek smo se mi dovezli do kuće, nije to nikad bilo sporno. Ali bio je tak drljav, bio je nikakav, bio je... I onda kad je istekla rega, ja sam znao da ne mogu proći regu, prvo zato što nisam imao katalizatore. Morao sam nabaviti druge katalizatore. Druga stvar zato što sonde nisu valjale, lambda sonde. Ma svašta nešto nije valjalo. I onda ga nisam ni vozio na regu. I auto je čak bio stajao i na prodaj jedno mjesec, dva. I nakon toga otišli smo, našli smo u Slavonskom Brodu drugog za dijelove. Otišli smo po tog za dijelove i onda smo se odlučili da ćemo ipak slagati ovaj auto. Točno godinu dana kasnije, prošle godine nemojte me držati za riječ, ali od 1. do 10.9. auto je odjavljen i nije više vožen. Ove godine, ja mislim 30.8. Znači manje od godinu dana. Auto je ponovno registriran i čim je registriran napravio je 1000 km. Išli smo na more kod našeg dobrog prijatelja Svena. Ovim putem pozdrav za mog prijatelja Svena, s kojim smo mislili tamo snimiti video, ali bili smo nažalost samo 3 dana ili 4, ne sjećam se sad točno. Obišli smo sve živo s ovim autom, izvozali smo se i jednostavno nije bilo vremena za snimiti video. Nismo imali kad. Da, imali smo kvar. Imali smo kvar na moru. Kvar je bila ova bravica u autu na koja se pali ključ. Riješeno je za 10 minuta, odšerafili smo 2 šerafa s druge strane i na šerafci grpalili auto. Kad sam došao tu kući, sam vratio ovu bravicu unutra, tu polugu nazad i ključ opet radi. Zašto se to desilo? Pita Isus Krist. Drugi kvar nije bio točno na motoru, ali to sam ja shvatio, iskužio čim smo putovali tamo i zato nije bilo puno stajanja s autom. Imali smo kvar viska. Visko je novi, prije godinu dana stavljen, ja sam stavio novi visko. Zašto je bio kvar viska ponovo, nemam pojma. Možda zato što je auto dugo stajao, jer nikako ne valja da auto stoji. Šta se desilo sa viskom, pojma nemam. I onda kad smo došli tamo kod prijatelja, vozili smo se prvi dan. Zapravo ja sam skužio da visko ne valja kad smo išli tamo, to sam rekao već, ali mislio sam da mi se čini. Jebi ga, vozimo se uzbrdo nizbrdo, vidim da ne diže temperaturu, gledao sam i na bordu. Ne diže temperaturu, rekao ima čini mi se da ne valja visko. Ja smo došli Metković, stavio sam 2 minute na jednom mjestu. Počeo je dizati temperaturu. Zvao sam odmah u autu dijelove, drugi visko, namontirali to tamo. To je na 4 šarafa. Jedan šaraf, onaj 32, šta drži ventilator i za 3 šarafa se drži visko na ventilatoru. Tako da to je nikakav kvar bio. Ovo s bravicom je isto, manje više nikakav kvar. Glup kvar, a eto. I mislim da od kvarova ništa nije bilo tad. To je nekih 1200-1300 km smo napravili u 4 dana, jel? Tako je, da. Nisam htio ići autocestom, zato što ima lufta na volanu. Na glavi volana tu dolje ima šeraf koji treba zategnuti. Ja tu glavu volana odavdje ne vidim od motora, znači trebalo bilo odozdola ili pa trenutno to nisam napravio radi toga. Ima lufta, sigurno tak ima lufta, možete lijevo desno. I problem je voziti se na autocesti jer ga morate, nije problem, problem je pri većim brzinama jer ga morate hvatati. Lako ako se vi vozite 110, 120, tu još nekako. Na 150, 160 morate ga hvatati, to je problem. Ne daj Bože da treba malo jače cimnut negdje, ako ga ne uhvatite u tom trenu, jebi ga. Zato nismo išli autocestom, išli smo prek Bosne, starom cestom, od Kutine.
i evo, nemam riječi. Inače, u međuvremenu poslije toga napravili smo još nekih 200-300 km sigurno i onda dolazi na red alternator, crkava alternator, nigdje živo drugog alternatora. Sva sreća na ovom drugom autu za dijelove, imali smo alternator i nosili smo da se od dva alternatora složi jedan alternator i to je od tad, evo, mislim od tad, prije 2 dana se vozimo, s obzirom da alternator nije valjao. Cijena za ovaj posao koji se radio na autu od 4,5 do 5,5, u zavisnosti šta još sve treba. Znači, pragovi, šmirlanje, farbanje, da ne znam šta sad sve ide, to nisam ja lakirao, niti znam šta ide u to sve. Od 4,5 do 5,5. Ali auto je bio baš u jako lošem stanju, bio je hrđav, imao je rupe u gepeku od plina od prije, znači plin je izvađen van, plina nema, to mislim da nije bilo ni u zadnjem videu, ili je, ne mogu se sad sjetiti, ali plin je izvađen van i ako je neko ostao do ovog trena videa, ako je neko ostao, u potražnji sam za Usisom od 4.0 M60 B40, možda paše čak i sa M62, i u potražnji sam za klapnom gasa od M62 B44. Tako. Sad kad smo to rekli, ako neko slučajno ima, nek se javi, pa da se dogovorimo. To je to što se tiče ovog auta. Imamo još jednog za snimi doma, ali malo da nas vrijeme posluži. Evo i danas, sad je kiša padala, malo paducka. Imamo još M62 B44, isto ovakvu sedmicu u jako lošem stanju. Otprilike lošije nek šta je bila ova sedmica. Ali snimit ćemo, pa kad napravimo video, možda za godinu dana bude drugi video u kojem ta sedmica bude sređena. Ali evo, to vam je manje više to za ovaj video. Vidjeli ste kako izgleda sad sedmica, konačno je sređena, nije više olupina, krama i šta ja znam. Aj zdravo.